Hello guys, nk'ibisanzwe mbazanira amakuru y'ibyamamare, abantu b'ibihangange, abantu bakoze ibitangaza bikomeye. Uyu munsi ndagira ngo turebe ibihugu 10 bya mbere binini ku isi. Iyi ni pati rimwe. Mu bindi bice nzakwereka ibihugu bitoya ku isi 10. Nzakwereka igihugu gifite abantu bakeya, nzakwereka igihugu gifite abantu benshi, nzakwereka ibihugu 10 bifite ibisirikare bikomeye, nzakwereka ibihugu 10 bituwe cyane. Kugira ngo ibi byose uzabibone, wowe kandi subscribe, ukande like, ukande no kuri iyo nzogera buri video yose uzajya uyibona. Kanda subscribe, like, twikomereze. Aka kanya reka turebe ibihugu bya mbere 10 binini ku isi. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Algeria, akaba aricyo kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu binini ku isi. Akaba aricyo cyonyine mu rukumbi mu bihugu byo muri Afurika kinini ku isi. Ikindi gihugu kigerageza kuza mu myanya y'imbere ni igihugu cya Congo, kuko kiza ku mwanya wa 11 mu bihugu binini ku isi. Kandi ibyo bihugu bibiri bigerageza kuza mu myanya ya mbere mu binini ku isi. Iki gihugu cya Algeria kikaba gifite ubuso bungana kilometero kare 2,341 na metero 741. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Kazakhstan, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 2,724 na metero 900. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Argentine, kikaba kiri muri Amerika y'Epfo. Urikubona kari nkaho cyayihariye. Abantu benshi bavuze Argentine bumva kwa Lionel Messi. Iki gihugu cya Argentine kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 2,784. Bakiri ku mwanya wa 8 mu bihugu binini ku isi. Ku mwanya wa 7 tuhasanga igihugu cy'Ubuhinde cyangwa India. Iki gihugu kikaba giherereye ku mugabane wa Aziya. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 3,282 na metero 263. Kikaba kiri ku mwanya wa 7 mu bihugu binini ku isi. Igihugu cya 6 ni igihugu cya Australia, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 7,074. Kikaba kiza ku mwanya wa 6 mu bihugu binini ku isi. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Brazil, kinabimo ishyamba rinini ku isi aricyo Amazon. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 8,515 na metero 777. Kikaza ku mwanya wa 5 mu bihugu binini cyane ku isi. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu cy'Ubushinwa. Abantu dore ko bakunda kuvuga ngo ari cyo cya mbere kinini ku isi, benshi cyane ku isi. Niyo video nzayigukora y'ibihugu bigiye bifite abantu benshi ku isi. Wowe ikisabwa ni ukanda subscribe kuri Jean Paul TV Show. China ikaba ifite ubuso bungana na kilometero kare 9,596 na metero 960. Kikaza ku mwanya wa 4 mu bihugu binini ku isi. Wagiye ku mugabane wa Aziya. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Amerika, kikaba giherereye ku mugabane wa Amerika. Kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare. Igihugu cya Amerika kikaba gifite kilometero kare 9,833. Iki gihugu akora icyo kiza ku mwanya wa 3 mu bihugu binini cyane ku isi. Ese uri muri bazi ibindi bihugu bisigaye ntibihe zo kwandika uko bimva. Mu mwanya wa 2 usanga igihugu cya Canada, buri gihugu giherereye ku mugabane wa Amerika. Akaba ari igihugu kiza ku mwanya wa 2 mu bihugu binini biki hano kuri isi yacu haruremo. Gifite ubuso bungana na kilometero 9,984 na metero 670. Akaba ari icyo gihugu kiza ku mwanya wa 2 mu gihugu binini cyane ku isi. Bakanze subscribe, kanze turebe igihugu cya mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cy'Uburusiya, akaba ari cyo gihugu kinini ku isi. Ariko kuba ari kinini gisiba kwigwizaho ubuce bw'ibindi bihugu bituranye bikagwana mu ntambara, reba nk'intambara barimo na Ukraine. Nakubwira ko Uburusiya ari cyo gihugu cya mbere kinini ku isi, dore ko gikubye n'ibindi bihugu binini ku isi biri mu myanya imwe, biza mu myanya wenda ya mbere. Kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare 17,000,000. Ari igihugu kinini kiyoborwa n'uwitwa Vladimir Putin. Uyu nguyu akaba ahigwa n'isi kubera ibyaha ashinjwa byo guteza intambara byibasiye inyokomuntu. Ibyo akaba ari ibihugu bya mbere 10 ku isi binini.
nimba ushaka no kureba ibihugu bitoya nabyo nzabikwereka mu gice cya kabiri. wowe kanda subscribe kandi like ukore share, ubundi tuzahure muri video itaha. Nzakwereka n'ibihugu bifite abaturage bake n'ibifite abaturage benshi, nzakwereka imisozi minini myinshi cyane ku isi. wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe, amakuru y'ibyamamare, abantu b'ibihangange, abantu bafite aho bakoze. wowe kanda subscribe, tuzahure muri video itaha. Bye bye. Kanda subscribe, like, twikomereze.